Fáilte go seachcain an an bethe scríomhaitir Gaelic. Ha féis gonéiding táiseach agus inis ha féis leorichin internationalta gonéiding táiseach. Cuideoch agus an roiad bha mi ag tachartas sánrichte son lechit bliona dé chóirle na leorichin a chóirachug. Ha íomantach a bhí caiid an urstas a cha dhéanú hadis na blionachan agus an nuaid de leorichin a hacking a nisht nach begáin muna be grá cóirle na leorichin a séachach agus a chumul a dal le taich funa jiffer búinin agus na jiffer gúine a sásán hadis an únia sin. Agus bha slúag mór an roiad, bha levians acalofan agus árin agus bha capifán sa chahar agus chorderúm goan. Ha mi a bhí ag rútnaga ag imol na féis cuideoch. Ha mi go da ialaf chluich ag a travers agus ag an assembly Roxy hiad you sé what girls are made of scale Cora Bissett agus mar bheith Shane le Colin Rock ag toiseach na nuchatan agus cuideoch my left/right foot the musical le Birds of Paradise Theatre Company an Cóbhán le Theatre National na Hallapa agus well va mi etter da varol hanning le sé da gealof chluich agus ha baroch acham rira manjing na na vige fittig as a video ach is doch gun gemiorich mi baroch es na jalavan chluche sin nu de hik mi go jerig na féise agus ma ha mi rutinile eichking as a chalagia ka ha rowing is doch gun kan mi go bí mi caiid a ras an ocean a húle rút a chunig mi ag an taich chluche agus go bí bech na scolanta ag an ocean man a bheit féis na bliona gósa coiú. A rút eile a ha mi a bhí goparéis as an teachgoin a dhealamh sé texa mór academicach a bheith mi gianú jarag lévig. Well, háise ché mar jarag lévig ha goprach mach barach mar copy edit. Agus ha jiffer etter an daú. Jane jiffer a hasin, hanim go bhfuil copy edit a tí na stráithe as a frósess, agus go bachór do chuidcin a rúta na ha mi tócail an drásta a bhí an cearstachug. Mas tíic sin go íle Jerv Levy ach féimi sin an cearstachug. Is bí Jane henne a hacking a fráisicht tá seo dé seir sa lévas a ha mi torsteir ma ha mi féici rútin a ha rin cearstachug féimi mi an tócail. Ha mi mú léoch slí tro a fráisicht sin an drásta agus get a ha rútin rin cearstachug ha fír jo scríbhag bí merachgan an Texas bí geharig Texas ófsach fata agus ha ag ást ire a húf kaint agus stoile agus scríbh an dói ha frecroch gan a chusper ach fiús a sin háútin bin cur ceart sin is a ha a dhéir an útar an caiad agus mar a raimi vi hun calagiag no trí seachgan in inis Van mi bring me jeng J-shorts opera va a loib Jessica novel. Ha mi Jessica novel a severle an draste agus bi mi caiit sin a rihicht. Ach ra mi video as an tré seo a severle a bring me jeng J-shorts ruten a hau a shirig na the hau a Jessica a severle agus is toch een najachtcoin nu ha mi a kriege chur an oper seo as a Gaelic gum bí puing no ga acum ri hokal as in a video acum caiit goch litrachug stoile agus rúten a ha tíing an bar cho trisk hyphenation
closely bound compounds. The massa grammarian a honnet be na routen minatjach seo cordig root gamor. Be hutches more jigunis munich. What? I've no idea. Etter gabi me a bring na Gaelic no. Havi me gabring no. Be me oerden ga skrivegach. What on earth is a closely bound compound? So ha tor routen on ha togel keist. Agus no how ddíireach a bríon nó how scríomh gan an dói gymanio ormol, ha bhí na céistin seo géri ach an an texe formal súspaintseoch fi mi cogúna go bhíal mú cúch a chleach géan nach el úla goléir cunavaloch agus sé ddíireach nach el a Gaelic cho stéigte an an cló sa ha a bhíorla. As a bhíorla ha tór isimplar na suringen caiad as an ra sin an stoile, sin an cleach a sin dal a lenting. As a Gaelic go iad a bheith, ha nawn díoch go bhfuil ga dhéanú an ort at sa hau ga dhéanú ach leis a chularúta héit a scríbeg sa héit alsachug. How a cúth isimplar rish a canon in the sense not canon ach as na ha alm gistú as a canon. Agus mar sin how cur precedent. Agus is doch gun len cúte gan ile desimplar. Agus nach sin a cur ólach orst mar scríbete no mar jesiche. Dúni san bí ha scríbe grút san bí héit alsach agus a Gaelic. Had a cruachag isimplar. Is doch a gas a lenting. Agus mar sin fémising a bhí cínseach bheith sin díanú an rút ceart. So, coiú, man a hórst mi nu ha puingen songrichte acem rin tókal, nu ha mi kriege chur a frásek sin, is doch gon brimi ma jing sin an an video ille. Va umrit ille a va mi son nochgug is doch ma hau a sonnegal an go bi fisak of ma jing mar ha, ach ha co-laverst ransachag na Gaelic, go vi ek all hai gunaging ag jérig an lúnastal agus ha cean lá son clárag an darna lá a richit gin a lúnastal. S mar sin han lachad ach déich láich an haast ma ha son clárag son na colaversta sin. Ha cúsparin eintinoch an ha clár na peperen ulsachog agus mar sin hiú lárach lín allhai gunaging J na cúsparin a ha go bhí an agus sé colaverst interdisciplinary a haun. S mar sit bí rúten an ma dhéing sociochananus, ma dhéing litrachus, ma dhéing echtri, ma dhéing anthropology, tór jiffer cúsparin cho fatsaheid cohéaltir is Gaelic. Caiad erg laar gaan neel moren aan ieder ma dhéing nua litrachus. Agus vasit na iona go, hun mi leis na ha aan je rosk is barstoch agus fiction gesonrichtje, maar a nudet jin stu a ha initially ein nachro aanraya. Hun mi gebig barok gunje ek ire academicach. Het son of ik het leorichen ure. Harud nog ja a klaar ach han heel moren nou. Agus als je de tokal keist go se wel ui ek academicich as na ruten ha skrivet een avistoch maar behin a skrivig den je had je de gegientje skeelachken. En no rutinille man drama, no rutinille radio, no man gaan het toe jalan go amateur as an arsenjoch contemporary arts activity as an arsenjoch. Van een ion go nachro baroch klaar ek ransig na Gaelic na cúsparin sin. Ach cuiú, bí mis doláil ha a cholaverste marsing trí láchen as an teachcuin ma dhérig gin
lúnastal agus hamis mini ho go bia gyma inch get nach bi a hula cúspar fó iesbat han a cúspar na ha erach lá gyma inch coiú ach man a host mi ma hasig son klárag hasin fosculte an drasta ach bi a dúnug the 22nd agus chanile chodeur na smó ha prísin kúch gynne collaverst en oednu bi mi féchkin collaverst agus et cúspar mis mini go bí shit oes a gyn sig lá. Es an ocean hau féchkin gre gan o 3 kiad nót son klárag. Oi! Han ik mit holle feig sin ach ha prísin tór nas réisende son ransig na Gaelic agus mosin istíoche caiited ma ha ui aket an Gaelic agus an vi torst súl gier academicach cúspar na Gaelic cújoch. So, sinne bhuamse an teachcoinse ha baroch op acum rianu an text academicach a ha seo agus cújoch an novel or ha hanig sin a rasricum von an úthar a rihiist agus mar sin hannelisicum an bí chom a bhí frialig tachartas an na féise an teachcoinse ach hí sin. Ach cúiú bí mi rasin a teachcoin le video ile agus gus an ocean a mi dochas go bí 4 jocheachcoin acah ule.